Ayina ngalomzuzu, welcome to Dioza TV, another episode of Young Jalala Mntanami. Another day, another penga, another hot one. Kama lami ngemina bafethu ngovusi Mavusana aka Mavutela. Sekulela kwa madoda. Basamazinya baseba kwanyama kayipheli phela amazinya endoda. Ayilamsela qathaka bafu. Santumela. Sasiphinde sabuya futhi. Hawo. Hey sagcina nini manje? Engathi sabagcina laba. Ya kamsasha baba nje kuyafana vele. Yeah. Bazogibela phezu kwethu ngama comment. Yasaxolisa. Yeah, saxolisa in advance. Saxolisa in advance. Hey. Guys, Kuyafana vele. ngiyela siphika kuyafana ne. Yes, last episode angibona ama-comment akhona onke ayikho ayikhuluma nge-episode onke ayikhuluma ngesikhathi ukuthi hayi ngeke ngafana bamanje yabo uchaza ukuthini abantu so after lapho 2 weeks khona sikho futhi 2 weeks yes yeah namhlanje kodwa ayisikhona bafethu ningaphela amandla nathi ngesiphela amandla selokhu sikhona sikanye nani ingqinamba nje zomhlaba ama forces but then we here angeke siphela amandla siphela umoya bafethu bafu bafethu cha ubafo bese khulumile sanibingelela siphinde sinamukele ku Dioza TV bafethu sawubona odokotela bothanda asikashitshi sadokotela inhliziyo sadokotela ingqondo sadokotela impilo nje in general yazi bafethu umsebenzi wethu umsebenzi wethu abafethu siphethe sabawuthula labo sisi bayakhala bakhala ngawo say1 nalazi ukuthi abafutha lakashintshi hlezi ukuthi umjida akacacisi ukuthi manje ugelo yi1 uconfuse ukuthi udlala ngami or mhlawumbe udlala ngalo umunye because sebambile ukuthi kahlahla ngikho ngedwa so bafuna ukwazi ukuthi kahlahla umjida ume kuphi yini ayimisele ngayo if angithandi angeke ngiqhubeke bekabanye if uyangithanda ayeke lo munye amiyekele ufisa akaze kuyasho nje akaze ngisho tabiyeke yabo bazosho bothi bafuna kwenzekaleni and nomjida wesifile naye ephinde futhi naye asho ukuthi uyimisele ngani bose sipha ngicela nisondele Hlokwana inhlani kokwano Sho njalo ne Hlohongo yini hlohongo manje Lazingena yapho sisho yini hlohongo Uzani uzani Tswane hlohongo language ipi leyo Isotho oh nawe uyakwazi lokho ihlohongo hlohongo Isotho okay no sanibingelela bafethu ku Dioza TV and siyabonga ukuthi nisibhalele okusho ukuthi nisithembile ukuthi singakhona ukunisiza ngendaba yenu sinixazulele indaba yalomjida lo siza ukuthi yini uyimisele ngani waye ethola muna ngabe uthwala indawo neyi1 nini igama lami ke mina ngovuso wamanqele lo nomusa wamanqele lo shuthayo Chris sibuye ku Dioza TV umama ngambona igama lakhe usisa ngambona igama lakhe nalina laka ke nalizi bani Lizzy oh mina lina lina laka ke nalizi yiphi lo language ke Spedi oh Chrissy sisasabona njani ngiyaphila igama ubani nalibizo laka ke Ponzo oh okay usizena uyiphi ukhuluma yiphi language Isotho umpedi wena Isotho wena uthi singamaZulu nanga umunye umpedi lapha kodwa ngizothwa sorry yazi ukuthi I'm curious about your name ukuthi lisho ukuthini Ponzo Siboniso igama lamadoda ngaphezulini ne okay but still a beautiful name ngiyabona Siboniso uyabona angazi noma kubona umama or mina angazi kepha ukuthi ngoba beqhamuka kumama lelo gama lelo Ponzo wena ke wena uyabona wena mhlawumbe khona uba nobambile ukuthi indoda ekathi yaganga la wena mama wena sisi or wena sisi wena ubona lo ubonana hayi mina ngisavalekile hayi Ponzo bele bekushithi igama Boniso okay ubani igama lalo mfana lo
Thabiso uThabiso wena uhlangane kuphi naye and yinde yachaza ngaye mayekushela or mhlawumbe manishelana ngazi ubani washela omunye kodwa ke yinde yachaza ngaye yenza ukuthi ngicina libe ndawonye njengoba sekuphoxa namhlanje wait na Thabiso ke motho o ile re tlhakane ko modirong so Thabiso emgidini okay so Thabiso ine le motho sharp o na le khamo for nna re bolela gantle kore wait o le anchama kore the guidance tsa ne le motho o bontsha hore ihlile o nyaka motho le rong o nyaka a relationship e sharp yeah so ke jotse le Thabiso ntwe ka idirang how long 3 years yes so after that Thabiso call ke ka khumana call ne etsang ko gele ha ke mutsa gele re ke na malina la gagwe ampotsa re ke na Pontsho ka re wena Pontsho yeah ampotsa re ke na Pontsho ka mmutsisa rena ga botsebotse o nyaka mo founung ya motho aka ka re Thabiso ke motho aka mpotsa re ha ile nna ke tsola le Thabiso o tlhakane le ka le Thabiso a re simputsise hore nna le Thabiso re tlhakane ka ka re okay fine ke tla botsisa Thabiso ha fitla ke motse hore bothata ba hae ke eng ka ro ke khumana college tswang ko ho wena so Thabiso ha fitla mo go nna ke mmotsisa ka gele ampotsa hore yena ha tsebe gele ka re ha jwang mpotsa hore ha o tsebe gele because ha tsebe Pontsho so ka be ke mmotsisa hore ha o khamo ka tlo mpotsa hore ha o tsebe gele motho o phonetse ampotsa hore o nyaka wena wa bona so yana ba di issues ngana tse so and then after that ka be ke invite Pontsho yeah okay yeah come invite ka mmotsa re khopela re tswe re tlhakane ka ke re lona coffee nyana so re tlhakana ko Albertine ko mall fihla ko teng ga tlhakana ga boledisana le ena mpotsa gore le ena Thabiso mmoditse gore ana motho ba bona the same thing se boletseng ko yena le nna le ena mmoditse so yeah so nina sene meeting yena lapha rena re tlhakane a tsebe selo yena rena re tlhakane yena a tsebe selo ra boledisana ga fetsa le yena taba yo ka re okay fine ka gore ba rona re basadi ga ge tlo thatloliswa ke motho a monno e ba so ra fetsa le yena ga mmotsisa gore na re tlamele re dire jwang yeah so ga mmotsa ra is better re tle ko kenya ke help ya kenya ke help yena a tla re botsa gore decision ya gagwe ke ife Pontsho ngiyamuzwa usisi la uyachaza mfethu ukuthi senike nabamba ngisho necoffee naso kumdikida ulo usibari lo wenize ngaye tshela mina ukuthi wena unesikhathi singakanani unaye ubafo and yinde ayichazile ngayo wayithanda ngaye ngoba manje sekunjena nje na abuti ke kopane le yena ke go na le 6 months re ratana 6 months re ratana ke motho o le go ke mbone gore ke motho ka bopang le ena future re be right re be na le lapa le bana re dule together ntheleng khazo go yena ke meaparo first thing ke meaparo charming ya ha like so la ka bona go ke a ka monka me re ka ya hole ka philo hape ne bona honesty ya hae he so far magola re a ke phone utlwa gore o na le msadi la ba maswabo ba ne se ke itwetse gore ke a hole le yena ka bophelo so ke tse ke la ka batla re tise re kopane tudie ke tlo utlwisisa hantle gore qheka la hae le ya kae tho ba pala ka po qheka la ka le ya kae qheka la hae amaqhinga iplenak no hayi wangata ka pone ke le ntho ba pala na ho yena ning kapa ning yona ntshekitsetseng hethu so wena umbuzile yini wena because usisingala yena uthola ithuba lokumbuza waphika wasaka na umuntu wena umbuzile after usuthole icall kasisi na after meeting neni benayo yecoffee benaso nisibindi sokumbuza umjidi ukuthi wena awufethu wena isibindi mengingaba naso but mengingakumbuzi ngoba sengibonile vele ukuthi uzongiphendula esilini okay after meeting vele ubonile ukuthi no yazini okay no ngiyakuzwa so ntshela mina ke ukuthi okay nibambe meeting nakhuluma wangambuza wakhuluma nosisi lona senidiscussile today nilana
isinqumo sakho yini ufuna kwenzakaleni after mayifika la umjida yes uzofika la uzobeza uzofika ufuna kwenzakaleni egcineni isinqumo sami ngifuna ukusazi kuyena ukuthi uyangithanda na or mekedlala ngami ake sithi nje vele ethi uyakuthanda hayi angiboni ngisazoqhubeka naye angiboni ngisho sencenga cha ngiyabonga ezihlambu ngoba sekebonisile ukuthi udlala ngami ezihlambu besazo-address ukuthi ena-ke unomuntu kodwa usazomshiya wara but angithi seyeqale wakhuluma amanga kuqala okay no angibuzeli ukuthi ngiyamkhulumela nje ngifuna ukuzwa wena wena siswami isinqumo sakhe egcineni yini because usukhulumile nosisi nahlangana naphoza itiye ngayo ubhuti njengamanje senilana ngifuna ukuthi egcineni kwenzakaleni mase efikile for mina ne nankamtshwarela ne so but ke batla mmontsha hore o hlokile trust for ke hore nako e entšhi since ke na le ena ha mpontsha hore ho tshepahala engwa hae so e ne le motho ne le hore o nyaka ho mpontsha hore wa tshepahala but o na le dilo tse le hore wa dira ka ntle so at least ke khumane hore dilo tsa gagwe tsa diang ka montle ha na yona tshepa ke re trust ele ne ke na le yona ke ha tsana yona le hope ele ne ke na le yona ha tsana yona ha tsam tshepa into ha tsana into tshepa ya hae so ha ke bono re na lena so yena mayefika lana exolisa ethi nje exolisa kube yiphutha ngeke aphinda yenza lento lena uyimisele ngawe no it's impossible because how no re hana no ke tlo tshwarela yes nka o tshwarela a tlo dira the same mistake o tlo sa ro tshore ke ntwa irata ha ne lo gore maybe motho wa morata a never o tlo mtigele dilo tsa o tshwana le tsana tse but mhlawumbe kungcono sometimes ukuthi kunokuthi uyoqala phansi umunye umuntu ongamazi mhlawumbe uphinde umuphe ithuba lo is better o ithuta motho o nka nako go o ithute motho than hona lore no yes ke adampana le motholo so ke lo tsama ke lo tshola le motho mo no ke tlo nka nako pele hore ke tsebe motho mo pele than before ke tlo ya motho o mo yeah it lo ba difficult ho ne because o tlisara o sa ntse pele ka hore ebe wa bona ebe yeah ke utlile botlhoko thata tsola yeah ke lo ka botlhoko because motholo nako e mengwaga e ke mentši thata gore ke tlhakane le yena after dilo tse tantretseng tsona wa bona Bonzo ngiyakuzwa Sirethi ubani umuntu oplanile ke ukuthi mhlawumbe uzophuma nobafo because normally sike explain vele ukuthi kube ngazi nizoya kwi date so ubani umuntu okuhlela ukuthi uzophuma no mina ngizophuma naye just ukuthi nje mina naye silungisa indaba zethu kahle but anyway mina naye angizophumela khona la saqhubeka ngaphandle bekuthiwa ukuthi ufuna umuphi ithuba mhlawumbe ke niyophuza icoffee ithuba nyana ukuthi siyophuza icoffee wena bafo yazi into enginotisayo la nje in general generalize abantu baya complicate umjolo ngento engekho yeah people like complicating ama relationship benze ngathi ama relationship anzima ama relationship awekho nzima kahle yithini eswenze benzima ezabantu ngokuthi hlulwa yini ukuthatha nje inqumo right into engiyibukayo nje le kahle iyaclika nje ukuthi kahle say complicate lento maybe ayikho nzima ngalendlela lakhe ngisicabanga ngayo but ke asikho lapho sizofonela my brother ukhulume naye so thatha ifoni yethu bese uyamkhipha Mr. Chris ukhona la already hey awasifonele eMthako simuze ukuthi uthibuze uthabukoma lakhe uthabisi Niyangizwa kodwa mina masikhuluma sena nasezwe yes okay Manicabanga siyanizwa nini Rastifas obvious okay hello siyanizwa akwayithwara okay kade ngayigcina le phone hello Kibolmang Kulizo obwanle I my sweet love I can ejuka ke kutla voice yakho wetsa khashwa right ya ke shap my love
Hayi dokhubuze mfethu. Ya le nna go gopo. Okay no. A ke re o itse re tlo intsha le wena mthaka jwanong wa mputisa gore ke mo kae. Ai go le nna ke nagana gagolo ke ne exercise a mind ya ka mfethu. Ah betse ska ke khopala ska disappoint ke mo le mo itse re tlo tlhakana gona. Okay, I will never disappoint wena wa tseba mfethu. Okay. Ke na le wena la iseng mfethu ke hefe mfethu. Okay mthaka le nna ke go jala fela. Okay, ai mfethu mina senyana ke tla down mfethu. All right. Sharp. Okay. Ubuwa so vele. Kafishane nje umuntu kanjani mangamchaza? Uthabiso vele. The way abuang ka teng. Ngathi umuntu oyikhulumelayo. No. Uyayikhulumela le. Ya yana wa Uyakhuluma Hey ngizwa ngathi ushaye kakhulu. Indlela yikho ngibuza ukuthi mhlawumbe indlela le. Uthafi. Ngathi isigebengu. Okay. And yakuchaza lo nto wena. Yeah, pure guidance tsa hae di sharp man una le di guidance tse sharp ke bon o bontshanele monna a ka handle lelapa o una le di guidance tse sharp and o bontshana le future mama mina nawe ke kumele siyocasha ukuze mayifika la engasitholi yebo siyabona bafo No ngiyakuzwa siswami manje awuyimisele inhlobo sidala ngokumupha ithuba nelincane because sometimes umuntu uyashintsha awitse ke ngakitshepo ro tlo change ngamthembi wayitse ke ne abetene abana mo lifeng ha o ka jola le motho na kwetelle and the end mo le se le ipuditse gore hona le tlo build something abatlo utlisa pelo ha bohloko so ha o sa tlamana le hope mo the hope unlose hope ene ke nahana hore maybe nna le ena santsana nala something yana so tlo ka so ngiyangikufisela okuhle going forward ukuthi nesitime uthola umuntu oright in but what if maybe kuyenzeka uphinde sola umuntu uzogila futhi because kuyenzeka isikhathi esiningi uthi uphuma ngawo ungena ngayo izikhali uthi ngiyanga uthi uyanga ugcina ungasazi ukuthi kwenzakalani kanti no wait ke nene okay for certain laka nna ke itseba hore ke motho jwang ke nka nako ke thole boyfriend entle ha ke ile ka agwana le motho a nkutlise bohloko just like guy ke nka nako gore ke thole boyfriend sana ngazo mbingelele nje kahle nokukhamba hi Thabiso dumela mfethu sapo bafo kamba kanjani ukahle futhi ngiyalunga dumela ntate fresh kama basi ubani Thabiso okay mfethu Thabiso ngizocela nje mfethu uqolisa umfuqa kumina umama kanjena igama lami nguvusi mina ngwamanqele ngibuye ku Dweza TV lo shootayo uChris sibuya ku Dweza TV so into esiyenzayo thina sihambe senza ama interview or ama vlog about abantu abathandanayo yabo ngicela nje kumala khona uzongizwa kahle so umama lo besikhulume naye then wasichazela ngomjolo wakho ngumthandano wenu washo ukuthi namhlanje ne date yabo so sasithi hayi YouTuber lethi ukuthi sifike namhlanje sikuthole noma masikuthole sibe surprise nje vele awusilindele yeah so umama la uyasichazela ukuthi nina 3 years yeah 3 years nithandana oh wait yes sisina 3 years nithandana and uyimisele ngawe uyakuthanda umphethe kahle kakhulu umjito olihleze nama jokes mfethu kakhulu hayi so ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe ucabanga the same thing ngaye uyimisele yini ngaye into kanjalo ngizimisela angina choice ngizimisele dala ngilonga ngimthembisa ngizwile la iphone ini uthi lapho wena umuntu wami dala ngilonga ngimthembisa ungitshela mina mangathi uyambamba mhlawumbe ukuthi uyajola uzwe ungamxolela yini hey kuzoba nzima le ayise kuzoba nzima straight okay anyway ngizobona mara kuzoba nzima straight yes cause yabona
sakatshentshwe nenhliziyo yami straight. Awusenahliziyo. Hey, sakayithathile. Hey, hayi sekunzima. No, it's fine. Kulungile. Awuthi ngimdedele lasiqhubeka nosuku lwethu naneniqhubeke nosuku lweni niphume ngingathatha isikhathi senu. Ngiyabongeka. Kune surprise kodwa sikuphathele yona ke. Awu ngayijabulela. Nkosi yami. Qawe lamaqhawe. Mama ngicela uvele umbambe izandla. Umbambe la. Ngizocela kuvala yabo akuvala amehlo. Uyazi ama surprise ashawa kanjani? Hayi. Tada. Yeah. Yeah, ngicela sime kanje woza nga. Yeah kanje nakho. Bafo. So ubafo lo ngimbizayo naye sihamba naye. So uyena umuntu ophethe surprise oza naye from emontweni. Kusenzele ukuthi ungayiboni phela yabo. So nje yeah. Kunjalo. So siswami uzombalela ne ka 3 bese uzomvulela. Yeah. Yeah ungam. 1 2 3. Tada. Surprise. Oh, no way, should have surprise. Surprise. Oh, I pain. Oh, di chomi. Hi bo. My brother. What story? How are you? Hayi kamnandi. Manqethe. Awuthabiso. Ngijabula ukwazi ka. Uthoma sister ayithanda indlela. Ukotina ngayo. Hey, nami ngithi nje you are very unique. So I understand my sister. Okay. Hlala udabeni ke. My sister sibhalelile. Was on my sister. Wena uthandana nabo bobabili. Yeah, ne. Yeah. Na ngumuntu ngiphila naye. Ngaphila naye. Yeah, na umuntu ngiphila naye. Lona wenzani? So nna ke eng ho wena? Ha o tlo tsho hore ke motho o phelang le ena. Hey, my brother. Yeah, my sister ukuthi ngayibeka kanjani? Ngiyangalingeka yabona sahlangana. Hey, akusibe ngayibeka jwa my sister. Kanti le bebo fela. Hey. So no tsho go matsatso ka fa ke ratana le wena 6 months ka fa ke ratana le wena o nketsa setlatla. Hey. Tsho 6 months wena ke ntho ya papana. So manje uthi kwenzakaleni? Bo wenza naye? Uhlangana naye benenzenzela? Sisahlangana le nayo le bobumnandini. Ubumnandini? Uyasho lo uthi wakubuza ukuthi unayo umuntu wathi na unayo umuntu if bongekho serious wayungamtshela ukuthi nayo umuntu. Ukulingeka straight anginayo amazi. Olike ya jwang bapala ka maikutlo wa. O tshoro wena mo tsamanteng. O tsama o ntse shwela bananyana ba. Maro wa tsebo rona le motho kontlong. O tsama ntse rata fela. Sentho e ke tlwaetseng ke ratang go ba. So how come he o ro kholo o jole motho o tseba rona le motho kontlong. Yaziqinisele lento eyibuzayo ngiyakuzwa manje. Especially 6 months ka ofela. Nna le msadi. O tsama o to tshona go no likeile. So nna ke ntho ya papala. So bangakolinga kubo. Sulungeke endaweni engaka manje. Uye kuphela apology my sister. Subiza ngoma my sister. Ya magana ke aki believe roye. Ke yena ali one. Because all this ro ma tsamanteng di minateng ya gagwe ha nna ke ntse kontlong yena o busy le batho ba gagwe kontle. O tshware ke ntho ya tlwaetse. O sengetse nako. Ene ka o tshware sa fontsheng. Apology. Apology. Hey, go leke ya fela ne lo le lingekile my brother. Because kusho ukuthi ngiyangahlangana naye yazi kusemphela umoya. Udinga manje. Yeah, na kusho my love kile ka kopana le ene straight truly speaking is straight bomnating kile ke chomi yaka straight. I can see what we can motivate again. I can't feel like eating into ile yang khahla yenza ukuthi ngichazeke yazi uthi na amadoda yabona ukuthi yazi so ke khopela go botsisa ne so sibone ko mothong o ra rona so sibone ko yena na ha se ya selo so sibone mothong o moneng o mosa
My love, ke bone everything straight. Everything just like what? When you belong to my heart, what's it? No, I don't know. Just ntho mamelane ha o khona go ya mothong o mong ra re ka nnete ha ke bilong ya gago because o khona go ya mothong o mong so ke tlo trust jwa forgive me my love straight usamthanda kodwa my love yeah ngisamthanda uthanda selazo kakhulu so my sister akina ntho nka re nka bua bona aksana le moya apology Azwa ngosana ntho ka bua ma go tlile ho nna tso go ngata the same thing o jotsitse ngolo msileng ka ntlong so my sister la abantu amajidade emshela khosho ke sathi bemshela engabaqomi abagabha abatshela ukuthi unomuntu so uyabona ukuthi udlale ngesikhathi udlale ngezinto ezikanjani yikho ukuthi akusakhulumeki straight apology Uthabisa awufumela kancane ngithi apology uthabisa uqala ukudlala apology just like nami akhona amadoda bekangishwela and mina ngisitshela ukuthi nginomuntu wami esizophila naye impilo yethu yonke so manje khona manje uyangidisappointa uyabona into enjani usatalike happy yeah vele usazongilinga futhi usazongilinga utho vele uthi kubabhala so ukuthi into yakhe ejwayele isintho yaka straight today yagcina straight yagcina no more straight promise straight my love I promise you yes wait king it's too hard but anyway hakina stress date ka la hao re tla tswa re ko dating re tla lo boledisana dilo tsa gona ga botse usaphuma naye yeah ke a tswa le yena a ke batla mo disappointa ke re nna le yena go dumelana no un disappointile but nna ha ke batla mo montsha re se yena se dirang le nna ke yeah so nna le yena re tlo tswa re ko ne re tshepisano re ya teng re tla boledisana re tla fetsa dilo tsa gona go teng so ka hlahle ufuna kumnikeza you willing kumnikeza no ithuba ngimupilona just komanje kuthi sibe together no I was expect apology yakho my love no let me say yeah ngamuphitho but usamthanda yeah nangisamthanda kakhulu just ungiphoqile na ya ukuthi akubeka naka go isintseng yo retsa jwa my brother ile angazi is very bana le bona ba mpata hona tje ha ba sa le interested anymore yo so ile insima mare for today forever my sister forgive me for today and forever mara no toto mferero le bebe untshepisa maudimo le mafatsi thina madoda mabrother akumfanele ukucheat mara he ku bone he fedile between na lwena mara nteng tlisa mhloko go msingetse nako le modi tsamaile utshepisitse ka la masisa bo serious ubusho mengisirasi ngoba ngisho ukuthi bonke laba bebengishela endleleni ngingamqomi because of yena but now ngibonga ngekofi elinganashukela yo wena yazi ubulawa ubusa kahle wena yazi ubulawa ubusa ubalekela ukuchaza la lokuthi hey apology listen no moya like ay baba kahle nna ka o tsang yana go la kaletsa mahlonone mara be be careful ntsa bona hala go leto la le telele a so tsebo go eme kae yeah le nna ke mmona ga hlile abuti santshana na la mahlo a mangata ka mo kantle ka mo mahlo a apere di prele a shebala o shebe straight ma brother se thuliswe ke bankhuluma so straight bo kulengeka ngihamba ngithatha umngane wami straight umngane wakho kahlahla it was for a moment for isikhashanyana nje kuphela yazi like thina madoda amajidi yazi like so uzokwenza kanjani ukuthi usesila akuthembe mfethu going forward because also okay uzokuphethu so ukuthi akuthembe ukuthi wena lento ekulingile ngeke iphinde kulinge uzokwenza kanjani ngilitha yonke into straight phela bengasinhloso yami that's why ngisho ukuthi I don't know what was motivating me angazi straight bengene yini so wait nche makatsane motho ona lena ne phone ya ka ona khona itshwara phone ya ha khona itshwara that's why khona hore
girl ha phone ke khona answer ga phone ya because na le kontle ke tumelana ka nna le ena hore a tshware phone ya ke tshware hae ha ne le hore maybe ne se tumelana ka le ne ke be ke find out hore ho dira wa e bona so hona no sa tla thapana jang sa tla khona nka phone ya ke sa tla khona nka yak uzomka I men deserve a second chance straight ayekho umuntu ongawayenza amaphutha sonke sawayenza nayo uyawayenza amaphutha mare ngiyamxolela mare khona ezinye bakazenza straight mare lezi ngeke isicoce because ngiyamthanda uyabona ukuthi ngiyamsave straight but my love ke sawurata forgive me and sisterhood I don't know for nka bua jwang mare impilo isaqhubeka isokala manyana impilo isaqhubeka straight wena unasidingo but yena kupantsogele emsadi ka hantle ka ntlo kena motho ka kopantsogelo ho ya nna ke shakukwena mara abi careful bandete la le telele baba ha o so itseba kwasa le wena self ke nana go me ba o so itseba go o ing o mang o ya kae ai unzima so straight like baby girl okay hey na ke na stress abu Thabiso re ka tswa re tsamaya go mona ka botse singakutetela sisokufutha emontweni yeah because wena very sweet side ukuthi yeah wayixwela nqola hayibo ngena ngapha duzo komuntu wakho umuphi second chance umuphi second chance yeah wait again yeah yananka yeah ke mo fa second chance but santane ke batla hore re tlo decide again tshwanyana nna lena but now yeah ke mo fa second chance yini ngafuna ukisho yona phethu Thabiso konje yeah Thabiso yini ngafuna ukisho kumuntu wakho angazi indle into ngafuna ukisho mina bengisho ukuthi lokho kwenzekele angicolele singicontinue ngempilo impilo iyaqhubeka straight impilo iyaqhubeka ngeke lento yenzekile ngeke isayenzeka straight uyaphela nje lapha lokho uyaphelela straight because nama ngazi ukuthi bengene yini because thinazi amadoda mara sorry to say yabona mangathiwa ngikubuzile lo mbuzo lo ukuthi mangathiwa umuntu wakho uthola ukuthi uyakuchithela naye or uyaganga ngamxolela yini wathona kungaba nzima ngaba nzima so nje manje we expect ukuthi kube lula nje ukuthi vele ethi sorry asambe siqhubeka nambe niphuze ikhofi neku date expect ukuthi nje nasingaya naku date silungise nezinye izinto yabona siqhubeke siye phambili because akukho okuningi ngingakusho straight because nami mangikhuluma so uyabona umoya ngathi uyavaleka angazi because I was expecting a surprise but in the middle say my love kya my love hey lena kamrata shen kuyamtshwarela so yabona ukuthi noma ngithi ngiyakhuluma kuyavaleka yabona uThabiso yazi konke engishayo ngawe nje ngistuck between lento ukuthi ngithi you are a good guy or umashashaya so ngibona ama character u2 kuwe yabo khona ngaphakathi kimi engitshela ukuthi you are a good person yangibamba your energy I think you are a good person but futhi kunalento ebuyiqhamukela ekhanda ukuthi what if yasactela ngalento lezo ekhulumayo yangibamba what if uyamchithela futhi my sister because it's not easy for me to read you yabo understand noma serious noma uyadlala because the way oyithatha ngakhona le situation awufuni ukuchaza into eqondile yangibamba bulokuthi I'm sorry but apology because kwezinye izinto futhi you need to man up yangibamba into uyibeke ngoba injalo uxolise kumele uxolise but iqiniso aqale lona kuqala before uxolise acknowledge ukuthi okay ngenza iphutha 1 2 3 4 5 6 I'm sorry my sister yangibamba ngalokhu uyalena lena my sister yakuthanda
Yeah, kakhulu. Yeah. Uyakuthanda kakhulu. And kumele umhloniphe kakhulu ne yiko futhi ngithi mina angazi noma uyagcizelela kakhulu noma he's a good person but to me my brother angiconfuse yabo yiko ngithi angazi noma serious ngalento akayishoyo noma uyangishaya ngiserious kakhulu. I hope you are serious because in fact at the end of the day so very yeah ngifuna ngisacela umkhulu okay ma ngicela ukumbuza uThabiso ukuthi makathi userious ngani ufuna ukwazi ukuthi userious ngani ngoba ngiyezwa ukuthi ulokhu ithi userious ngani Thabiso userious ngani bambela hore ke ska dlala ka wena hore ke a phela le wena straight so ke sure I'm in straight like no iseng gore bare wena o reng a ke re tswa mo pelong ya gago nto iseng go bona ba reng we itswa ko pelong ya gago wena o reng yeah I'm on. Ai, wait, I will do high serious. No. I semboni luthi ngaku. Hayi mashaya. I'm on. Serious. So ke nna ke ipotsa gore ke nya ka tswala pelo le yena ha putse taba straight. So ke umpontsha hantle gore santsana tlo njithela. I never ke yetsa ngeke nse ku mabrada le. Mtsampontsha ha botse fela gore ntsa tlo njithela. Ngiyenzeka straight iqinile khona kuphelele straight hayi Thabiso ezinye izinto sometimes ziyaphela empilweni kakhulu and my sister ngicabanga ukuthi ucela ukuthi iphele le yini usho njalo mina ngisitshela kanjalo but yena akangibonisa ukuthi lolu thembo longipha lona likhona kanjani Liningi straight. Liningi ne. Mara ngicela ukubuza mfethu uthini 3 years nindawo kwenye inthandane? Yeah, 3 years. Very enjoy nje le way kuba ngakhona the way ngakhona go inthalene re tsamaya ko manje boy why ungam understand po manje should phela mina ba understand manje do they show serious or no wait again it's ngamazi it's yeah mamela mamela wait thatha baka kene hane le gore maybe ke ipotsa gore ke ora rene ke ipotsa gore ke a motsebe so ka ntha ke motsebe ha khona go tsamaya a nse ko ntlong a lo kruva le banyana ba bang kontle wa bona gore ke ipotsa gore maybe motho ke motho a ka ge ba bedi o tswile le bashimanyana ba bang go chomitsa hae ka nthuile girlfriend thing wa bona so o tlo ipotsa gore motho lo wa motsebe ha motsebe nna ke ipotsa gore motho aka ke a motseba ke motho so khane yena wa tseba re yena ka montlodi yang ne wa bona hayi anyway hayi ngiyawubonye akundlulile na go fitile my sister isikaro my sister ke niwe shapa psychology ekhala ngithi yazi ngithanda ukuse amasithi ama jokes nyanda yeah my sister mina bekuyifakile my love yeah anyway my love I love you too much because aspire most aspire yeah I can just remember at this point I think vele wena vusi at the end of the day thina into esisuke soyiveza iqiniso my brother and ke khupula lento e1 kanale last khale re dlala bona ke dithuo tsa ketsa di jokes re dlala ke bore you know my love ne I remember Saint Valentine died for love even me I don't mind dying for you yeah sengikhulumela ukuthi the way ngimthanda ngakhona straight yabo wamchithela kodwa kunjalo lo bokulingeka my brother straight ngazi bongene yini straight eswanye ngasho ukuthi what I don't know what was motivating me ukuthi bengene yini yazi amadoda mare okay ngikhuluma ngathi amadoda ngizongishaya uthi ngikhulumela iside love straight ngideswanye ngasho ukuthi ngicede istory ngasiyenzini straight ngathi ngiyajika nyengalengeka but anyway my love ngiyawurata kuphela for straight I expect your apology lena wangicolela my love anike mtharela I give thanks mtharela okay no ngamhaka
Wonderful. 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 I so hard my brother. No, nothing. Yeah, nothing. But anyway, I give thanks. Yabona mongilong khuluma ukuthi nginokuvala kumoya but uyavuleka manje. Yeah, I love you. Okay, no ningakhululeka. Ningakhululeka siyabonga my sister. Ubuyile uma untate ekhaya. Sho ntate. Nakho ke. Beautiful love. Beautiful one this. Hey. Yeah. Thabiso. Hey. Yeah, ne. Umashaya ne. Yeah, umashaya thubaje navuza. Manje and useyimasterishile lento le. Like usewuchwepheshe. Hey. Like he's good, bro. Like he's dope. Yeah, ne. And ngiyombona ukuthi lo mama uchamele isimali sakhe. Pheze. Cause lo mjito usmile for sure efika la. Shilo mama lapha ngenza usejabulela namangakhe. I think so. Enjoy. Bese bashaya uhleko waya. Eh ngoba look at nje apology. Lithi nje apology. Lithi ngiphelela no moya. Yabaleka. Thabiso. Yeah. How? Okay. No shit. No man, La nginankinga mfethu sizamile sashaya senza ithodokotela bothando bafethu ningakhohlwa ukusubscribe kweDuyaza Brothers nihambe niyobheka lapha na ishow ama show akhona iLove Back ne Real Stories with Duyaza ningakhohlwa ukusubscribe and comment and share na ku Facebook Duyaza TV oh shit yeah yes Duyaza Brothers nenze njalo nithinte lapha nichofoze nifake itag thofaka nezitani comment and share nenze yonke into siyabonga kakhulu bafethu ngaphandle kwenu aselutho no mfowethu siyipayipi nilokho kugijima phakathi Chris take us home.